Mẹ́tẹ́rẹ́ mi kú dó lè ẹ̀hónú mi ló tẹ̀ ní gbé péjì sún sí àzán gbàgọ́ gbé mi bí mi máa dó dàgbé àhójáde máa hó jẹ̀mí sí Fongbe gan kówó mina sẹ̀sìn kó náà bó sọ́dọ̀ tó bẹ́nu mi kan bí ọ̀yàn lè lọ mẹ́ ń jẹ́lé ní kágbọ́n bọ̀ tí ọ̀nù kára hànú mu ẹ̀ àjí nu ìhójà máa lè yẹ pẹ́pẹ́lẹ́ yọ mina bẹ́ sí matin libre ehọ́mẹ́tọ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀jí matin libre ẹ̀tọ́ ẹ̀yọ sọ́dọ̀ ìkọ́ẹ̀tọ́ jí àgáàdé dọ́bẹ́ jẹ́lé mina tún dọ̀ yémẹ́yémẹ́ bo àhójà ẹ̀hún mi tún dọ̀ sọ́mi tó gan tán ìjàwé ẹ̀yọ ekoro mi de jira ya ye gbewe eso alo ji bo na lo to gan eyo ye kodo de jira do se na ko inkanu wa mon koton si azan yo di ropo romi ado wada yi Mariam talata eblo ropo mina tundo menjile o Paul hunpe ko do wa no ko ite lisuo ye blo ropo hon mede jajara hon wa hoja bo iso mi so mon koton si do me ko de o men Martin libre e hometon eti mi no menjile ye me ngbe ta clean bo do wada igudo le yo ye bi o to ho me ye pe ayo jigbon fi bi hui bo fi mi la ho gbigbon we bo do ede jirari we yo mo iro gbigbi bo yo tonu ne kan di ba ni ko ara se gbana ni ki para ku kun ande po fe ne bi hui po nya Yesu po de subo yan bo ton bo do wada igudo menjile mi lo so mi yo de me de jajara sin oye kamen so mi lo po mi na tundo menjile wada italata podo hunpe hunwa no podiyan ohogoji nazondo akrono zangla eyemeyo bora si hodo hodun to sile yo eneyin aija ikan ho minatundo menjele ne mi amblogbon bo adama afian mi osin alenu ne ide kado tito me ogbon aji pe no po gbe klikli wa ndo po alara lo meru to me tito me te kado aji eni jiwe na godo bo na do ho gege do akrono zangla eyeme mentele min minatundo le tito me timbe yodo ode ibile 2026 save blonu mon koton in ko eje do zujagi gbe menemen menchele mi siria ke don ewe so din matin libu do jiwera no gbeta eni onu bo na gbe kan do nu wa nu bo hoja ma e do fi hoja ma matin libu do po mo do menjele benevi gegetin bo do awon lisin gbe oji ton bo gbeta e bi so ton yo e moye ne kan blogbon bo so mi e jawe tan din e de na benevi lesin afo zon ro ton bo so mi ne wa nya afo irande bo na de to vi dagbe fo benevi dagbe fo yo ko dodun yemen menchele mi biso eko itan bo ho na si ho dodun ye le na to ngbon ha e bo nu mi le do kan ju medeji aja ho nu elodin ye eko de afo eneon Martin libu dopo e soro we kweton me do menjele matua e blibu sin horo to mi to en fio Michel Sodjinou me de so dan ho ene ha do to horo sin alinuo me da ho hozo sangbe mi dogu do aye yo e ple hoja zo atodile bo nu we zon town lo bo jeru to si we matan e ho isin democrat le sin ho de nu yo me da ho do holo me e da bo e kaka suna bi de gudo yo e do holo me metele mi ho me da ho do itime po do menjele ho de tin bo do mi si do nu ho do dun le tin bodo jije ro to khorogbeta democrat me ho nenu mi kai mo nu kan to e mi he mi na mole mi wa bodo mi na ji en bodo ya bo mi na ken do ho ye u mi ro po ito kunba lobo na do to mi ho nenu e ti ndo menjire yo afun ku dro do e ti gbon de hun de ni no ho to me dan mi ro po to na do yo ya mi ka mo do menjire enu ti mo je we yan bonu e mi gbo no ken po e mi tan po won e na yan hu me le do ezon bo mi gbo iwe ma e mi tan bo je ken po ku bo je ken yo e je ko de me e ku ino din do menje me de we no nu kan abi me de no do fine bo si se mi do bo do jang ku inu mi abi bo no do fine bo de mi kan ka o mi de afọmọ nkan tan we nenu e ku imo men no ro jije yo to khorogbeta democrat o sin tenti me don desu e no jije do e mi ka pon le negbon mi mo ro pere pon kan lo ten si ho pa e mi hu ma tro to di hun woli zo menu kan tan e no do gbele me ne ko imi se ne a hon le do ezon bo we nenu e mi de afọ bo je ken po ku i we nenu po nbo ho fo ene menji me la ho a ho zangwe mi dogu do yo e ple me nele do nu wa kle ndesi do me bo do ho ene ho jazo atodele Martin libse bo so do we tan e ho metan me La nouvelle tribune e remeton yo e we mina so din etimi no jile azan ton gudo e kun ho emeleze o ben ye ton de subo su po de su titengbe gbo wara igudo e ahun pe gudo e ajiyo me bido wezu ton ji meton me lete de bo zueke we bebe bo su po de sura yoji bodo ye de jara bodo hoja hun de su titengbe no ye me so do ji bo ko ngbe to gan sin azin po ji do marina sin ko yogbe tan yo e bi wa do wozu ji do ko do mi de din me tilemin ho ta ji kanazon bo na si ho jara me de bodo ho de yo e we aija ikan ho adama fian mi po do wa nu do gbegbe kule ma ho me de nken po eniyan e we nu e ji we hun pe po do o wada
po nazon lobo do horun to sile ko enu mi le di ene me menchile mi na jo ne onjo bona so jakpata mi atno le eya mo Paul honpe bo lo titi me lo so mi eye sin ye kan lo menjile nugbo ye me bo ikun idi alavo vile ne kana blogbon bo na no po bo na do ho ha ye bo lo mo me honda we ma se ta honda e na si hutu afo e na holi do ye kan me yo do me Paul honpe totu dutu dan mentilemi ye jono mera hoton de suru titengbe gba bobo wede nu boja pata do tonu bodo di do fi mentilemi mi na tun do menjile wada yo ma tun do kandi ewa kanon o no o somi sin ye kan mele jaja sin ye kan me elean hun jakpata do tonu bo so do o we hweton din le meilleur hometon eton yo we mi na so di mentilemi ti me ko ndo menjile no boy mele jira sin ye kan edo po lo mi so mi to gan ton jawe do ton yo bazila hosi dian ple ye me ro mono poku foko dan le bo do ho ha le na si ho ze ho bo le tv dagbe sin afogbon yo do nu mo nkan ton do dan le me yo do po mono menjile no boy mele jira do atakora dan do ye de sumen mentile mi kleto ho wewe pe do vo dun do po bo lo sin se pon ahoko hun ve pon go jame mentile minatun do menjile o wada yi ebe sin to taligbe hun pe ebe sin to sin afogo ko de bo ero idile jira da yo ti ti gbe hoja ma le o ndulu itan hometon me ye bi won la plele bo henu tele aminu bodo enele bi huido le me yo hude do menjile horomia do wada yi mono menjile se po to vito sile huzu nu bodo doko bodo honu ye bonu wa gbe ijanu edu gan je o ti menu ye chirese mo nu kun je wo na pa me hu bo me na ho egbon kun ande egbon tangi ta na ti tengu don bodo ho ene do bo lini edo yo edo si so khule de su ti tengbin bo mi na tun do menjile le telegram hometon eton yo lo hude do ti tengbe ti me lo atakura don ko nda me na ho de o ben edo nda de su ti tengbin bo ka ti me do menjile ho gweji ro zinzo kan ni ene aija yo ne kan ho kan ton do to me gbon ajin adama fi ami vlafo wa ndo po gbe klik aloda lo me on ene o intaji bo na zon di o bo ye gbe wele ho so mi yo na zon di o bo do ho de su ti tengbe nu o to vito sile o mentile mi na tun le to ho do gbe za democrat o sin alinu dion mere tin bo ma so do menjile mi na wa zo podo wa da itara ta po a ezon bo to ho do gbe za democrat dion mo le ye ko ikorun po abi korun we mo bo ye de ko sa sen do ye do to ho do gbe za democrat o sin alinu bo telegram si bo so do we hweton jin minajo ene on do mara so fraternité hometon eton yo wa imono me nu boy ye me ro wezunji bo to gan san po ero mari na fune din yo yiwera dionji yo ero azo ton wa ire su ti tengbe ye fo keke ko moto ko yesu po de sume ye jonjoja ero nu wa ipodo horomia wa da ipole bo bi o to ho be bo ro pinpin moto kun a bo po han po we po bo ro le gbere pon men to horomia wa da yi je ime na pa bo hofo bo fraternité mo yele bo nkan iwe hwetonji home o mentilemi minatnole kan so ha foton kunu po go be dion mo je ro ezunji ro ton men bo ro don pe di o vile ho plewe bo ro ho do da enen tangi ta na ti tengu ero azo mo nkan ton wa ho gbo lo ma ti gudo game fraternité ro menjile ye yonu ero don le yo mo je lo mo ye ro akwaji de su ti tengbe nen first info we mina so din ko ja ma enion mo bus christian yenu siton ti me do menjile ye me be den fi bo da on li ton le yo le dron igun ro me de jaja esin ye kan bo edoran pa horomia do wada ijenwe yo do ho ton do nu yewe do ton de su ti tengbe first info se ho enion first info ro ko mina tun le wa imo horomia do boko dion cheti we o jaluku we o tola we dume we lema we pata hawe podo fi finele po ne na blog mo to se na ze we bo do de dio do na tin de su ti tengbe do so sin asan we gogbe bo horomia do wada ye bo hofo yo mo nkoton dion ogbeta iten ro solidarité ife MSI yo sin ye kamere zon lo bo do ho ni onu ye do ton bo bi o to gulo ito men bo le na blog on do dio na tin yo first info do bo hu de do de su ti tengbe ro fin horomia do wada yi do talata po minatun dole ne o tin do atakora sin kan meton do na pa mi su ti tengbe bo hoja ma
e do mentilemi libération e we mina so din e lo a libéré khoira siton e ti me po do menjire ugo lokosu e lo mo ro wezun jire su ti tengwe una si hopa wada yi menu ton ro wezun kawene ze din yo wezun vo e dero kin kamen ajo wezun ajo iha alovi witi eni o inu emi anu kun ye so gbe hon si kan ko ndende po ye de no polo be hala hala mo so zade o bon ro ayi ha ene kan azan gbangba dorun gba mi ma otun wa hun epo igberopo bo ne odion alo jeye un bo libération e do ho enion o kafo e do mo konu eno penu kundo bo la foso ho do me gbe oji e o esin ye kan men me we gboji no to da horo fune dion e do gudo gbeta kafu ton do me gbe jiro bo la foso ho sin alinu me menchele me ra ho musengo umba e dion e do gudo kafu odole fi mi no igboji da ho sin asin po jije din ko le mi onu pon gbe po e kun so se o pa mi lebe mi na to igudo ro po we mi ra ho e igudo lo bojo kafu sin ogbeta eni odole bere pome mi na dan fodo gudo hui bogbeje mi na jo eni odo bo so l'événement du jour e remeton eton e ti me ko no menjire wa da yi de na si hublogon bo total egbe dan e na so da kunkun bo so ro goto kanu denu ha no wa menjire mi e ko gbodan ke o me bo so ro goto bo ho ra si tan teme leyo e ko ro dido e menjire mi bo l'événement du jour e se bo so do o we kweton jin akhisi ho do bene to mi dion mi ma otun wa akhisi ho dion na je mu e de no ana jen no e ne e ro gbeta da ho e ne no mo no pe nkun do akhi ya de ade e gbaro bene to mi ton si hold dion akwe teme e me na na khi ko me le na suwe le na se do na khi le gbon e azan e de u teme le ko e do na suwe le to pa na se do ni gbon e le na su gbon le e do kala vi na be azogbon e a mi san forte na be azogbon akwe ne bi ka do na suwe le na gbon yo no yo e ko ple ho ja zo atole botin me na da pa ni ho to wi to si le o mi na do mo jeme ton lo tobo iso ton ji me tilemin le dan to pa na vo to gbon e l'événement du jour le mi do ton me mi o hoja e magbo dan mi na do mo jeme ton hu gan mo mi do mo jeme ble won etena ya oyan hu nu eyan de su gba wan pa beneto ton biblo e ye me yin to vi to sin dominador si ye kamedion ye ben to si boro fide le yo o ye me la me ton ro down wa pepe le yo àwọn zo atre mo no meji gbere pon me e na se po to vi to si le bo na wa zo nu ye me na gbeje la me ton pon e me na ma sin e me na do yen na e ra zo mo nkan ton wa e me ti le mi bo na si ho pe o bo se po to vi to si bo na si ho no gbe me bo wa nu bo ija yo e na le tin ho gan le ko de gbon da ye yo l'événement du jour et c'est ho enion o me ti le mi le clairon e we mi na so din etime podo menjire romia do boko podo MSC okpo diyan ye kle to sile bodun wada yi odu de jiyo e na si hotin do jenwe yo e ro nu mo nkan ton blu e ro mo cho Paul hun pe e lo mo ro wezun jime bodo won le wi kan bo le na si hublogbin e na pa e de su jenwe yo e lo mo ro wezun ji bo clairon e indi do ton le matinal e we mi na so di mentilem e fon zan de su ti tengbe mo ron jire ye me gbe ta teme ondo wada iji ndo meleji ndo meleji bodo wezun jiwele yo ye ze home ye te no te pon ada ye lo ame mo to po keke po ye be ibi o to ho me mo ho gbonu po fide po ye ro wezun ji me chile mi na tun le cap 2026 we ye de ro ho gbonu po fi le de yo ye bla bi gun alile ji keke po mo to po bora hoja hun e boro o wara yi ta la ta si ho ja de su ti tengbin mi na tun le to si le ye yan wan de su ti tengbe bo ton do me le jira wenu e lo din bo hota e ji ye me so ado ji bo ho teme le ka do razon bo do ho to si le gainu din ewe aija iho o adama fiami yo bo ni no bo wa zo ropo do gbe ropo ewe nu emianu kunde su ti tengbe bo le matinal e ho meton yo e do mentilemi minajo eni odo mona leko a matin libre din matin libre e ho meton yo e ti me po do menjire nu gbo e ho gbo nu tan ye me yan nu e do tan le yo ye tan de su ti tengbe me po e so ro a bo do le gbere po me wa da yo nu e do na pa me po un bo to mi tan e na mo fafa bo nu kon ina ti wa zo e ko gbe kan de nu yo e na do nu kon ide me yo e jen ko de me chile me matin libre do po e so ro we kweton me do me jile ma tun a e blibu sin horo to mi to en fi yo Michel Sodjinou me de so dan ho e ne ha do to horo sin alinu o me da ho a ho so sangbe mi dogu do wa ye yo e ple hoju azo atode le bon we wezon town lo bo jeru to si we matan e ho isin democrat le sin ho de nu yo me da ho do holo me e da bo e kaka so na bi de gudo yo e do holo me chile mi ho me da ho do itime po do me jile ho de tin bo do mi si do nu ho do dun de le tin
bodo jije ro to khoro gbeta democrat me ho nenu mi kai mo nu kan to mi he mi na mo le mi wa bodo mi na ji modo bodo ya bo mi na ken do ho ye u mi ro po ito kunba lobo na do to mi ho nenu eti ndo mejire yo afun ku dro do eti gbon de hun de ni no ho to me dan mi ro po to na do yo ya mi ka mo do mejire enu ti mo je we yan bonu mi gbo no ken po mi tan po won na yan hu me le do ezon bo mi gbo iwe ma mi tan bo je ken po ku bo je ken yo je ko de me ku no din no me je me de we no nu kan abi me de no do fine bo si se mi do bo do jang jang ku nu mi abi bo no do fine bo de mi kan ka o mi de afọmọ nkan tan we de nu ku imo me no ro jije yo to khoro gbeta democrat o sin tenti me don desu no jije do mi ka pon le negbon mi mo ro pere pon kan do tena si ho pa mi hu matro to di hun wuri zo menu kontan no do gbele me ne ko ibi se ne a hon le do ezon bo ne nu mi de afọ bo je ken po hu ho ne po nbo ho fo ne meji me ra ho za gbe mi dogu do yo ple me ne le do nu wa kle ne si do me bo do ho eni ho ja zo ato de le matin libse bo so do ho etan ho metan me kairo hi ho edin mi de mi so si do nu kan yi do ho ja ma ho metan etan me akontan mi na so do fine po era chen do po mi tan le nu ho ja ma le yi renu ho meten ni gbe ho ji sun si azan gba gan gbe o do nu te do mi eje mi ko de ne ho ja do fon gbe me hon so si